Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke futhi uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership ngizokubhekela lapha ke kuzona ke ezimnyama ukuthi ke ngabe umuphi ke umdlali Orlando Pirates impela ke eplana ukuthi ke mhlambe imthole ke imsayinise ngalo ke iwinde ke lama transfers elizoba lapha ke ngayo ke inyanga ka July makuphela ke yona ke le season esikuyo ka 2024-2025 ke udaba ke olivelayo kusona ke ezimnyama thiwa ke lapha ke Orlando Pirates ke njeka manje ke ixoxisana ke nayo ke lapha ke iStellenbosch FC ukuthi ke ithole ke lapha ke umdlali ke oy defender lapha ke Omega wakamdaka impela ke uyiproduct ke yayo ke iKaizer Chiefs njeka manje ke uyibambe ke lapha ke kuyona ke iStellenbosch FC as i-left back. Orlando Pirates ke impela ke kuthiwa ke ifuna ukubalansisa lapha ke kuona ke ubackline walo ke ibhakabhaka silifisela inhlanhla ukuthi ke lapha ke Orlando Pirates imthole ke lapha ke Omega wakamdaka. Iyona update engiphethe ke njeka manje like ivideo usubscribe ku channel mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo nisale kahle.